nyuma y'uko abasirikare muri Niger bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum mu kwezi gushize, abaturage bakomeje kwerekana ko yari amaze kurambirana. Ababarirwa mu bihumbi bahuriye kuri stade y'imikino iri mu murwa mukuru Niamey, bashimangira ibi mu gitaramo bagaragayemo babyina bishimye. Barashimira kandi bashyigikiye igisirikare cyafashe ubutegetsi, aho bumvikanisha ko ubu ari bwo batekanye kurusha ibindi bihe byabayeho. Mu itangazo yasomeye kuri televiziyo, Colonel Amadou Abdourahmane yavuze ko Niger imaze kwegeranya ibimenyetso byose byangombwa byerekana ko Perezida Bazoum agomba gukurikiranwa we n'abamushyigikiye mu cyo bise ubugambanyi. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre. Kugeza ejo ku cyumweru mu mihanda y'Niamey mu murwa mukuru hiriwe ituze. Cyakoze abaturage bari mu witwa Seydou Isaka baragaragara nk'abiteguye urugamba mu gihe umuryango wa CEDEAO washyira mu ngiro ibyo wavuze ko uzatera Niger mu gihe Perezida Bazoum adasubijwe ku butegetsi. Isaka yumvikana agira ati: muri Niger ubu nta kibazo gihari, ariko niba CEDEAO ivuga ko izadutera, izabona ijisho ry'umutuku rya Niger, tuzayizamukana kuko n'ubundi urebye CEDEAO ntikibaho. Kandi biyibagije ko ubwo Bazoum yazaga ku butegetsi atari we wari waratsinze amatora, ahubwo watsinze yari Mahaman Ousmane. Kugeza ubu umuryango wa CEDEAO wafatiye ibihano bijyanye n'ubukungu igihugu cya Niger, ariko ntibirashyirwa mu bikorwa. Abayobozi b'ibihugu byo muri uyu muryango bakomeje gusaba ko igisirikare bahuriyeho gikomeza kwicara cyiteguye urugamba rushobora gushozwa kuri Niger. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.